سلام علیکم بینندگان عزیز. اگر شما میخواهید که ویدیوهای خنده‌آور را تماشا کنید پس به کانال بابای خالور ابونه شوید. یا aynalayan korkan kegriye. Roz abiyat şude sağ tav garmışım. Mara sahari roz katı guftan ki yok ki İsmailiyat mi para. Ma bilet girip takım bilet tayar da dısma yakın cebakımda bilet girip tam ondaki maki İsmailiyat kaymıyor mu da başa. Ay sahari roz ama da hamica da bir şey roz abiyat garmışım da tav garmışım da liya çıka kıjarap ta başa. Akhbay saati şaşı ay sari da mi guftan ki İsmailiyat mi para İsmailiyat نصیبا جاک خیاک بلیط اگرب تمیریم اک شهری مسکو دیاک حالیم اک خیت تانو توشم باقوات هایی نصیبا جا میرم یک کار کنم یک سالی را پراونه کار کنم بیام نصیبا جاگم یکم هفت بوز بگیرم یک همی تاکس آواد کده آدم را برده شهر برده آوردم بگیرم نصیبا جا با خیلی زندگی پیش روی میشود خانک باید ما برام همو اسماعیلیت بینم که لیاچکا آماده باشن که جا شده باشن این نلای فرقن کی گرید راست تا بیگه سای اسماعیلیت هیچ جایی نیستای بلیت لاسوزا باخی پاشا پر نمیزنه داری اویرا پارتیه یا اینجا یاری اسماعیلیت ها اینجا ایستادگی بیدین خو خانه برام که İsmailiyat ha darıca istadı gidiyorum ben kaçtam da orada. Bakın bir anda da duruş düşünüm. İskime kara zayn kada düşünüm bakın götür. Ya İsmailiyat ha darıca buradayım bak. Darı bana ustalışsana ya. Ya aynen korak. Halil ya çıkmıyor hay mekada gitsin daha. Ya ya. اینجا میشه مالی نصیب باشه لیا چه بیای هایمه کداگیست داخل تا گرمشی لیا چه کاکیدا باشه این روز اسماعیلیت ها همه عادیخ کدا خوانیه یا اسماعیلیت کالانی در اونجا بدایو ما در اینجا میدان شدن بیا این نه قرآن کیگره اسماعیلیت پریدن آبته سیاقه بس بگو با اکیلیا çıkmaz be اکیلیا çık من bilet devam akıtıyam takat kabro banko buga İsmailiyat banko buga این نه قرآن کیگره biletime bes sozakhe bes de مسافران محترم کسانی که از دوشنبه با مسکو پرواز دارند بعد از 1 دقیقه سامالیت پرواز میکند bes akıya çıkakhe biletime bes sozakhe اکیلیا çıkmaz bas اکیلیا çık bilet bas اکیلیا çık bas اکیلیا çık goş kama abi İsmailiyat şuvala dua para bilet bekliyorum akım var abi İsmailiyat şuva fura vardı ya para hiç yok ku bilet tabinim aynı akı en şirgi rişte musafir para hiç iyi bilet tralebusa